Salama Siria kamarampasan lan pasakena puang, sitamu maliki ulen dui terehat. Renungan harian Toraya, Allah Senin tanggal talu bulan talu tahun 2025. Tamanerangi kada maserona puang, mai komi ta masambayang. Ambe mamase lan kada tuan suruga, saka indek kadami, lah disauran lan atu yate. Ya mokada laumpama totokan, usoyan katuangki, ondong piraka mak renuan mati dikalemi. Mak kada mokomi belan nasaka kan mak perangi, lan sangan napuang Yesu kirampo masambayang. Amin. Ia tu Pak Basanta, diala lamai penggauranna rasulu pasala sang pulo, angka kasera saya lako 20 talu a. Ia motu nakua, masiang diomai to tonna dio palu lalan sia urreke mo tondok ya to, kendek mitu Petrus langan bubungan masambayang. Agi-agi tek-tek 12 tangalo. Tang dia mi sia lamorai kumande. Apa marasan mo na posara tau tu kande? Senga mitu pentirona. Na kita mi tulangi tibungka. Na mengkalau domai tu apa misa. Susito sampin kalua. Diulangi apa tu tetukna na tirorro sairoko padang. Mintu olo-olo apa letekna den lan sia tu mai mendong lo daulu padang. Sia manuk-manuk daulu langit. Sai mi gamara maka delako nakua. Petrus kedeko mutunui mukandei. Apa nako Petrus da maro ia topuang. Belanna tak ebang paku kande tu pemalinna di kande sia megi giranna. Saya pole omi tu gamara mak penduan lako kalena kumua. Ia tu tang na pak pemalinna puang matua. Da mu pak pemali. Pentalun sidanu susito. Na tak patiang kak sule langan langit tu sampin ya to. Pusak bangsia penanna tu Petrus untang ngai batuanan tu natirona. Pakalan diomi to ba kede tu tonasua Cornelius. Pekutananan banuanna Simon. Anak kambaro sia mekutana kumua. Ba tu torrodio itu Simon diganti Petrus. Marasan bangsia Petrus untanga itu natirona. Nakuami penaung kuan ni tiromi den tau talu ndaka ko. Kede moko mu mengkalau umale sola tu tau. Da mu bata. Belana aku suai tu tau. Mengkalau mi tu Petrus umpesitamu itu tau sianakua. Aku mau tetu midaka. Apa ratu mitung kanan saya? Nakua mitindek tahu na ia tu Cornelius pangulunna kaponan surodadu. Ia memisa to malambu sia ungkataku puang matua. Sia napokada melo mintu to Yahudi. Na patudu mo puang matua, na parampo malaika madatu, tambai komi, lako banuanna, la umperang itu kadami. Na tambai mitindek tahu tama, na toratui. Amin.
Ia tu Pak Basanta di pakondi lan misa panguluan tang napa pemalina puang matua. Siulu tu di pakaborok lan puang Yesu. Ia tu nenek mendadi sukaranta umpokada pemali. Ia mo ketang situru mi kabiasan tua pada disia di tanga. Lataisan kumua yatu melaka lako bang kabiasan bisa bang sia pusa. Pembuda dadi tu umpatongan kabiasaan apa tang umpo pak biasa katonganan. Surat penggauranna rasulu pasal 10 angka kasera saya lako 20 talu a. Unu lelianan diona apa tang biasa natiro sia natanga Petrus. Pusak penanna Petrus belanna senga pentirona diona parentana puang tu usuai untunu sia ungkande mintu olo-olo. Masanga pemali Petrus. Apa tang na pemalina puang matua. Ia tu patirona Petrus dan batuananna. Si tonganna lananai puang umpamaleso lako Petrus ulendui Cornelius. Kumua ia tu puang nakailo tu kasalamaran lako mintu bangsa. Tae na pasengaran puang lato Yahudi lato tang Yahudi. Melo di pemaranga tu batuanan na pebalin na Petrus kumua apa na pemalitu di patiruan ni. Ia tu tanga ia te si turu kabiasan pak tangaran na to Yahudi kumua. Ta tu to senga la di kariman ni to Yahudi man na ya. Bisa dikilalai oleh lian kasih pak kadan na puang Yesu na misa baina to Samaria lan Yohanes pasal apa angka 5 salako 42. Na patudu puang tu Petrus dikua daan na umpatongan bangari kabiasan. Sangadina la umpo pak biasa katonganan kumua paralu naisan mintu tau tu kasalamaran. Tiangka penanna Petrus male umpes sitamui Cornelius misa to Italia la umpamanassa kasalamaran lan Kristus. Siulu tu dipakaboro lan puang Yesu mendadi pak nanungan lako kita kumua. Tai siara kata tontong duka banga pa umpemal lian ni. Tu umpokada kasalamaran lako mintu tau. Susinna ke tasange kumua ya temei totang lobang ma gereja. Inang kabiasan na mo yato. Tasa biangan bangami tang dipakilala. Yara kanambay den bang mo tu tau maatanga kumua pemali lamales liba tau susi tomai. La susi ki Petrus. Kamatotoran na puang unanta iumpakada kareba kasalamaran lako bangsa senga tuna sangat to Yahudi tang salama. Kamatotoran yadu kamato tula umpatiangka penanta umpo pak biasa katonganan kumua ia tu kareba kasalamaran dio kaleta si patu di pak pesanan lako mintu tau. Maondongan na lako tolan banuanta, rapunta, kombonganta, sang tondokta. Kaden itu umpama karabang papenanna tang menturu lako puang. Amin. Ta masambayang kurde sumanga tu kalami mangka di parampo lantiatu yate ki kanasai kumua ya mokada la umpama toto sia umpabatakan soyan katuangki kiallo. Ada ikan opung matua ki tontong pamadiongan penangki dio olo malabini. Ondong piraka la umpak buda-buda itu sanga siakada maseromi. Lan mintu sulapa katuangki. Mi pasakkekan lante allo yate siapa garri tu diona salah budangki. Lan sangan napung Yesu
ki rampo masambayang. Ya moto terima itu pasake diomai puang, anna puang matua tu oto na kamar rampasan la urrondong komi. Amin. Kure sumanga.